Ia o te whaatalo whaatu le amatanga o le tātou porklame nei tausanga, whaamalo o te whaela wa whionga o le tausanga fō, tūlanga fōi la amatali o tātou ngā ruenga. Ai o te lo leo le amata atu ona o le tai au nei le sa e sau noa i le porklame le o le tuinato scholarship mo tātou tamaiti o la whapena o le tuwa atu New Zealand ia ma Australia whapea fōi fiti. Ai ei le vaenga sa e tā ua le sa iei scholarship e lua se furu. Le whapea wa le toi tutonina pe funding e New Zealand po le ase se sa onga fo le pimwhaina e whaapulatili mai le tūla. Se laulo fulfitu la whai o scholarship. Le mo le tausanga. Whatupe mai la New Zealand, Australia. Australia. Ia o isi la e tonu la awhia I ma tamaitia e onga ine tausanga whai u le Tato University. Foundation. Le masul montupu. E voi la ma valsul valu le valsul montupu el na la whai le na o tosu montupu na la vea le la ave New Zealand ma Australia. E malesi la vaenga fu ile le distant learning. As a lau lalu fulfitu la whai o la tau ia whamunia ina scholarship I whanau o le tātou tunu. Sa o ta wai la le peona FC ni mai. Ona leo nofo New Zealand masui le lato system lato awala filifili ai ia scholarship. O le mea sa filifili maka au sia tamaiti maulupa. Il vasenga ele suenga whai o le tausanga. Al mea le wotu. Wasui ai ta opo New Zealand. Wale tua ele suenga fo ile whai. Ia awa whai suenga amata. Suenga ele afa momo le tausanga. O ka makia la maulunga la ko pasi nga mau au sia. Ona whailoleo interview. Ona wenga la pe ke pasi mai fo. Ai whale le interview. Ia ua oki ako ai fo ngā le scholarship. Te lala matua na mai atia. Whetangisi mai I po lala le mea la tupuna e la tu whanau. Le alua ele whainga tuai. E kusa la luas furu ia ka maki e kaunga ngao. E kaula ngao. A le la wale avea. Talua ile suinga lea ua whakapekope mai New Zealand. Sa ofisini pe mafo seava ma o si ola ko whakati. Fatali mai ia mo meo whatulanga na vo ile leo tamaiti avatu. Ia la vai lango whaasea I le English Care. Fuala le koe mai o lako. Ele la ua whaielo New Zealand mele. Sa o talanoa aveala la kusi University. Le se mea la koe ko mea. Al bawa le mea pasi loa o mai loa. Ele a ko le se loe kula e whakulanga ka maki. Ele mele o le vasio le laika. Ka maki mo swake ka inga po le vasuli manga I lunga. Ia ka maki manga e ave. Foi lalo. Ia ave le New Zealand foi lalo. Ia le makanga I ave fiki. Ele vela o kalimale yung veske. E kalimale yung veske le o la lava. Comme foi le me fai. Ia pe o whakopela o kele mea New Zealand. Ala o mana vela o tusi o kele karienga. Alfa vela. O koe laere I o mai sakari. Ai le kau whakari ka kou le anga kau nga enroll ka mai ki kongo i weske.
e vola ke mi kapula le ala o kongi lo malo a familia ngai fa o ka maki sa ka ngo ale o le vea ka ruel sui fa ko pe o le fa ngo skola si pe si la me va pe le ka fa ya lo ngol malo si le o mo o le fa ku va fa pe la fa me le ka ko pe al va ngale la lo ale le o ku la wa sa lo ku si ka il malo si lo ke engan me ya sa le ya le paso alam ka nga maki fa ma ku filo inga wata ala ka ngo umma ya ka pu ma sui par mia le wa ya o fa ko ngi ma nga fa ya me ya fa ka o ai inga yo ma ka pu va sa mo mi si ma fo nga lo nga le lu fu le sa ka ngo le o le fai ngo ya stepping lol malo fa kupe ala ngo ka wal mele ngo chile mo ka fu i me ya ma le malo e le fa pengi fai un le fai ka le ale tulanga la le ya fo to to ta ala la vo ave fa nga wala tu ya la la na le voilà o pula sa fainei fa mamla ma vo tra le sa ili tu pepe malo ya lava se le ni malo in ia fai mo fia on futuna fai mo futuna ole tulanga la na in ia kava wa on mani o le atina te maiti o kilo ki nga e lo ki foi lo le ki nga ka maiti e lo ya ma fa ke nga ma fa ke le el te me tupu le foi ta wa fa yo tangata e tupu e foi el fa na mai fa na al tutela le malo ai o me tupe ia lava fo ngala vola na lesa sa faela commercial no mo fashion singo il fai una sa faela e con ya la fo malo fa tai o le lava manino le tu lava o le lua se fulu la le o le la toya o ine tonu lava samo o le la o New Zealand le la o ye malo fa tai e le lo manino o le tamta apulo na lua lava fionga o le wa ma wa fa pe ele toe ave ina ni tato ngase foi le ta o toi fafa po o vai foi o surgical patients po le alsa ele o a ko replay alto lo to tala ku so se lu i foi le wa kakau ka ko fo ma sta na fai ne ele mele o pe o ango kile ka ko fo mai o le va kwale mai ave inkia ave in New Zealand ave inkia ave New Zealand pela paule mele ko li fai ka ko fo mai ko li fai le kala u ka kai fa fo ai le fo la ko ka o le mele ngai mo un poco masak ale na ka ko ma ave ka ko mai in New Zealand e fai ai nga lu nga le ma ki ya ka mai ya o le ko fikia nei e a ki fa val vale ya ka ko fo mai o mo me o avo o mai e mo le practical knowledge e con fiki ngai lo la mai ave ale tu la voi la le ale wa enter for tato into an agreement mal fa mai tele le intia ale ka wo fa mai nga e fia se lau fia afe mafe mo meu foma no cola con casi que si mai lo pidio ngala fa ya la no winga o que le lo po se miliona e la ko foma e kele ale se mele ai e fena nui tangata ele pe o senga e mai malus que ele fa senga e la varanga ia a voela mo meu
menge yo sui ako le faku sui ako le o le mamaki pi ese le fakunga o sui fakunga o sesi ole mo le meu le mo le ale ia tunu o ia awa masalo po le lusa la wa feka ka e fio ki la so ia availa lusa la wa fele la o mo sanga la ko agreement la ku yo nga a fio ki a fa ia la nga ia ko nga fa nga nga vangelo la ki piese ave ke u le so isa go le feo nga fa nga pe a mo melan nga ele umianga bakule le mai inki ai mo le fak mo le fakwa mo le el vaso lang sa wes kasi kenga mo siyang ko nga mai ngi ko ai nga mai kapalak so ni pem fai nga fa so ka ya ku ya ni sila pem fai nga ngofo mang ni sila o ni sila ele leila ko palliative care mo la inga foi lo mai tulanga matu ya va pene mo ko singa fa ke era ele mai ya ke ele lava ele o leil tulanga na tato tau na develop ka ko health care the palliative care service samone ya la o manga o ke lo kusi na ke si on compassionate basis fa mo fo si wari o yusi au vonta dia mai el mixta o su fu malo o yo le fu malainga le se o kalsa ngai dis fu wari o ki la kama sa ave yusi la kon fi ke yoki ko la vevo la kama lo le mai anga kasi ko yoki fo kameki ua lua kausanga le mak era na kausanga ile pe fai ona ngofo mau nisina as I monitor le health po ya le mele ku pusi ngali ya la o fa moni ina la kausanga Manolo pela o tenga melana o inkia ia ka ngo fike le mokako ia mal melana ele umianga fakari o e mo le tona ai alu la ngisila o marka usanga ele mo wasisi o melanga ese ngisila mo inkia ka ngo fike fo ia tonga o intia le faku e penga le lo sumo ko pu afe kala amerika ka khoi su yen fa le tulanga la na pe ona o tal not o una mo nga wa me la fe ke lo le wa vole le ka ko so te ngai fa fo le internet ko mo fi ka me la fa fo operator si fo mai fa con mai po Europa ia po Japan po sai ma soka ia internet ia kilo mai lola le specialist le mo meu internet fo ia computer fa con mai fo ka ngai vai le ngai la ele ku kam kau ka ngai ok yesu ilo ia le tsau no mai le tu langa le fala wa fa pe mai ele o tau fia pe se lu ile na ave tato fo ai o nga fatia la le tato mo tanga senga se ia tu langa senga fakia o mame pe anga fa nga pe anga yel song songa pe o song songa le e misi ako ia le menga i fo mai pe nga o su kwat kai o kal a fol fa bu fali kawal fengalwa al fo mai e la ngo fo mai o mai o mai fo mai akama mai fai ka ko ngai la ngol ngai o ko fo kilo e ka ko nga ka sin nga me ka o vai vai ma ka ngoi fai ya le me ya fo ele si fo ngoi si fo mai mo meu top specialist e os caras me dizem mas fai o menusila mas caras mas lá fai o
about 7 years ago. Whailai o whale vo ina o Aggie Gray, whale whono i o Mulwhanu. Ia e whalau. A vina whaasala longa se tu fo ma e ma whalong longa le whono ma whalonga i tong fitinga esi o ma esi o ka ngesa o lai ngoa ma i o suka prostate ma le angoango ma i hui o whawhinge ma i o ka malolo e koe whalonga longo si kalango kamai e kalko kasi alfa mai ngaru Fo mai Samoa. e ngā o Dr. Satpaitea e mkola Dr. Satpaitea already o le sile fo mai mawa ele Samoa fo ele le kamai ke le kusali am fo mai e sile ya al ka ko le kengi o ko le vai ai asa un se a fo se fongo fa fo fio o ko ke le mai fa lo nga ka fa al me le pela le tulanga la na ele va pe fo mai uma No na is fo mai. ya fo mai la tom fai ya fo le le o mai ngai ele ya se ka ko fo mai pathologist al pathologist e luanga lo che le alfo mai vai fai o ye a masolo mia lo se tanga to watch o ye fai o su no nga mai le ko eli male ki po le ale lo ko eli mai le mai ya fai o su ya ale simia ele ai se diagnosis se fai o ma se longa ye il fo mai la so nga fo mai va ku le fa ma ngia pol mai le e mo wa ale la pathologist o ngai fai o mai fai fo mai le fai fa ma la nga va ku si ka ko mai mo cancer ai va ki ni fira ko fo mai le cancer ma e se le mele le vea Fa matala wole tatau talwhenga i le mālo le timine on a step in i le mele le tatu pathologies fo mai hui le. Lewa yesi tatu lewa maka ka le pathologist lenga me lo whenga longa le NUS. NUS. Lewa maka whenga longa i. Ana fo ua ye le si pathologist. Salo ko i ngai kau mai inkia. Toi tasi ala tusili i vaenga lau whiongo. Le mai tawa te mawalunga ia o lau saunoanga mai fo i le tūlanga o le intia. Ia a le fo i e po le nga fo nisi le... Ili whalawalawa le tupu mai i le tama fo le na maliu mai intia. Vai. Po le mena i esi ale. Wa fia ka ko mai e fo ki whoki mai ngisila. Wa fia ka ko mai e fo whoki mai ngisila. A le fo kasi al mai o ki mai intia. Le si mea kuai ngā me. Le whalwe laweanga ingi kaunga wame whai unga whai fo ma e lo ua kaliki o lo grandson wa le vang kaung whai unga e le mawhaki o ka kaunga we ango fonga whale le fo ma anga le vinga mai ai le si fo ma i la rifo o le kamale kaunga we Pea la reluctant na le le lunga anga ave ya nga o kwa ni silo ko kwa al melanga e va ko kipi a ko fa ko mai fafo mai fafo fa ka karia ile vo le fe confi ya la wala skam were paralyzed you know at age 8 I love you yo fenka yo nga me vo le skam kalkalongo mai ko nga mera nga le kisinga me le singa fili o le fa ngai o ko nga fai unga va kulava ai lo le mai ele nga fiki ngai fai lo le fai unga afi ai lo ngo fo ya se fa ka fai lo fai unga kon fiki nga ai le io kulanga wa ui le ma nga le ka le ko ya wa ui lo ai ma mo ka me ko ya Malo whawhitai, tau mai le le sole sa whaelua sa ngā lima mai presidente o le whaletupi o Asia, ia manisi fo i o
por kalame fatati o ani si vai ngata o le mai tau atu o le tasi foi le vai ngale fa matu mai se leni o vai ngai sui ngol tau awani mata upu pon bloke ti o nga sa mo lo sa tano ina matu ina tu foi lu mol prestene awa le melen sain tu sa lo ia il fatu lo io le officio la tu samone wo man fatu ale fatu alo ia le fengai man tu foi le fatu peno asion fatu la fin se la no ngar kasi la sui fa vai na tasiel malo il pacifica na tutto tasiel termina na samo per la na samo le sui fa vai le fatu peno ma pawane le sidiatu na tele sao le fatu peno nei latina samo la toia na fia oi na moa mai selen fail mla vale la tone ya la to ne na mai selen ni fale le eta to sota inga ta telefon la to ne no so so ni mai le fale le ta to wa filai to a yuta fiaka le kisi la ko ne le behind le mo mo ta to wa fi tolu ya le vai le tama ia fi tolu ya le vai le tis la to foi le a mai sele ni le fa inge ka ko ke la lo sa al to atele so so ni o mai ya la to mai la umite me to nge ma la lo to lu ye mai foi mo meu crunch si poi su nga mo falli o tatu waf tele ala ya social mai fatu pele ya malo faftai o la ofisili mulmuli yo le wa ve o matanga tau sanga fo se tasio newspaper le tatu watunu pe ta yo lo ye fo le ngulu mai nisi e sa le tau na ve o matanga tole tau sanga ono la tau ma fa pe tu lo fo lo va fi o tu langa o strata corrupt mai fa fo ka o fa fo mat ton wa nei o fio vai wa malam la mal o corrupt o le upu le corrupt o stangata faia ni unga leanga e manguia ia malogai ka oi kupe le pena ala me yo ke faia le o te sosonia ke raka kalongo nge proclame a ko le mo sosonia e le scholarship ele faia nga corrupt mena al fali le yo o nga fana ele faia nga corrupt le fali le yo sota inga ina i fali le telefoni ma sota inga trate fafa ele faia nga corrupt le fali le yo mo meo fatala noanga ina i mawai nga lue nga tatu fana we fafa yo nga lue usila vai lá e ele kaukia olmea ele faia nga corrupt ia ni tulanga fo le fisuia iai ia kaval le o manguia nge ia tata umola tu ele faia nga corrupt fa kuingongi TV ina ia fia tanga te tua mata mai wa mo mai na mele ko fe ko a lungela so tanga ia faia upu ia o nga mo wa ile o mem kaukia ska kan kwa ngao la corrupt lai la ka ko la nga corrupt ma ka nga ka corrupt e ngao ka fa le ka e manga ko e fa pena fo istangata pe o la ko le nga upu corrupt la fa la la on fia la tu nei e fili mai e al vanga nem to fili mai ma mai tu il malo talon to le mai le chapipi fatto a moane le chapipi se fa su fitu ono fall palmen mai le mas fo la mele fa yetanga tele o ingo ile tunu
ona o le angai mai wala mamlama le le tu mamlama le me e fai au la kolangi o ke la ka ngai fafo e sa i ngai ka ia la fo upu ngai e ke mawai nga o ka le pipelo e fai kala leanga o se tonu la to ai ngai le mawai se fa vivesi me nai fai tanga ta umane ma le fo ke lo le te lo mal ke lo uma ai fa pela to el o te le o nga au las ka kala bo fai ro la ko ngoa e wela la le me o ke le yo ai ka mo el mako mai sia tanga te la ngol malo ni meli fai e fela ka le ko e su e ku o ngo fuku maula ale melala ya voi le o te lo fai ke le o a faina ya ke lo a faina nga lo akal me al tulanga la le avo la mo el fa lo observa okay fa fa fo il observa e ale upo fo le fai su la le ko va mai e ka kala mai ama ale tulanga la no fai tau il article observa fa vai le la to fai ya kawi ang fai mo ko fa fo il se article le wa fa pena fo i wi go observa la to o angi mele le fai nga mele anga ya mo observa ola waila ia il lato mafu anga fa mai o kula e pa ama kula il lungo la ko article en fai sale ka wa mai ya ka ma ki ingo ia il la ko fai mo fai sa si linga ungi fai sa la ko fai le ra o ka ko ya ki o ke le o ke le wa manga ia le la to fai mo fai mol ka ka vo le ma fo fa a fai kau article nga fa vai la ku fai o le mea kaunga e sale kaunga mea ka ve se stangata ai o mana tu pe au mai o se ki ai le se o mi ni se ki ni me vale ma no fa tsailo va fio ma me silio na te malam la ma e lo mai la to ya ma o te lo o ma tu fo i mal ta por klamel ne ya so e ta tu felo ya ti le va ya fo ia mo fa na pa wa la to mai ke fa ma lo ini si me o e no me fa lo le la ko mai e fa ia upu ia o la to me fa okay ke le i ka ia fa ma lo ia